sambil melihat jambatan melimpah. Tanjung Pandan itu ngarang kampungnya, Manyu Barang dikarukan bahari. Banyak kisah umat zaman bahari, lalu lalang kapal nang bamuatan, bawa barang makan Pulau Subarang, nang dijual sampai kampung halaman. Di pelabuhan Martapura banyak kapal bamudik balabu, jua ada hanyut batarik, labu jangkar di muara pulau. Batiup angin balarut banyu, labu makan Pulau Subarang.